Ka River Owner and Fisherman Organization, kalayo ban penlong ya ka General Meeting kom Awareness Program, ay karsal tarik November arajar arpusan. Hakatai ka meeting, layadon ringkat officer na ka Fisheries Department sa West Kasihil, layadon ringkat ru ki staff na ka office jong video rani korblok, layadon ringkat ru ki rangba shnong, na ki shnong ki ba markup jong kawa river. Layadon ringkat ru ki presiden bat kin dikot jong ki seng mahalang kum ke HYC ke hito bat ke HNYF. Hakatai ke meeting layo ye ke jingkren na officer layo ru ye ke jingkren na uskatri jong ke organization ubal ai ye ke jing batai ke besyai ye ke jing temu bat ki kendon jong ke organization ula ai ke jingkren ba ka seng habas dang bantrikam nalor ki kendon balamana kala sya'ru ye kitrai jaka arbnai ba kin benhabjar katau bnai Desember bat Januari. Herhadien kato kat nipor layo pediang ya ka order under section Chispa and Ripulai BNSS bala penjari dai Inchat District Magistrate Southwest Kasihil District. Ibala mana ya kajing penyapat hari kidokha da ka penhabjar da ka basiat pom da ka ba ai da wai tutia da bat kiwei kurkom syo yap ya kidokha kumta ka organization kala ikut manang ni syakmat ngin but bet ya ka order bala penjari da Inchat District Magistrate Southwest Kasihil District bat kumta nang ni syakmat in sya yanoino ban penhabjar ban siat bom ban ai da wai tutia bat kiwei kurkom syo yap ko organization kala buru iki kendon berkata kalong syushu banam sya ban ai elektrik koren lane biteri ya ki do nang taban bret pathar ki bilor ki plastik bat kiwei ki kendon kumta ko organization kala yakut hangkat ka jinga trelang jung kiseng bahalang bala dalap yenoino ki bile persya ngin kem bat ngin ai ki haki bor jong ka ai tungin snap syushu ya ka jingkren na secretary jong ka organization. Saya kena ke plan, saya kena ke tipu, kita nak kat jung play. Nak kepada jung ni hukum kena alam. Bangin yo i, ya ki a, ki bangi i, ya kena ki kamtam ya ki ciri syak penjat pathal, jong ki do ki do wa. Jadi ya ke bangi long hukum kena alam, pek perman. Ya ke ke bau play yo labu, lembah kena ke selaput saya ke bangi ni em. Ngapen pau ya ke jenis ngawu, ke jenis ngawu play. Ya ka office jong superintendent officer district Southwest Kasihil District kibala yo ya ka badi dorkat lembat ni ban sengap ya ka jingkar pat ke jong ni ban dorkat lembat ni hakani ka por mentang ya ka office jong block development officer halu yang ingai kublai ya ki seng bhalang ki befer kibala long kerti kadiang kerti kamon ke jong ni langalong ki bana po sidong bat kumjuru na kanai ka than ke jong ni kum ka ranikor bat ka solden boda kebadon hari ini disenggak bat ni kublai sibun nak kepercayai presiden ke HYC jong ka ranikor circle ke presiden jong ka HNYF solden boda bat kelang ibala poin hari ini ka por pemerintah ban ibala perswuru ia ka jin kerpat ke jini ban dekat lembat ni kemaria kene ka seng ke jongi ke bangi leseng omde tang mengikum binam senong nang rai da ka jinga stok tilang ru jong pi ku seng balang nang bangi la ban job ya kita ditingku ki jongi dia ngapun pau ru ka jinga kublai ka peta baro ki pai ba ki ba ya don ha ka por ru mentang anu mla ban je seteng bi we ada cium ya ka kublai jinga berseng la ka peta jong pi lang ha ka por ka ba menta dia haswai ka ban sayo ya ka ban bensngeu ya ki mi kendon jong ka seng ka ban labu kabali kong ngaswa ngakwa ban persngeu ti ya ka ke ba ka jingtmu ka ba kum ka seng ibu habang iseng ya ka ka riba Owner and Fisherman Organization ini yes ngapha wilo ko ba si pongtri di benta di ba wilabu kum kita ka men ka jingtmu jong kum ka seng kabali kong kalong
ban penek pensa ya kajing internet kiwa ha kijing pun kidok ha ban pedon kam ya ki ha kerkom ke badai ban penio ya ke mensium jing telang jong kinong song senong kane gadong perkataan jongi ke benta ke ba ban penio ya ke jing supu jingmut ban ke jing long ke wei ha pedeng kinong song senong ban ya le persya ya ke jing persniu ya kido kidowa ke benta ke balai ban no seniang dah kijing yarap syaki badon kam jing yarap haki por badon kam kabasau ban khau ikilat ban kentiu ya ki yok kam yok jam dak ba pinanti ya ki kun samla jungi lengba ki training ki ba pher kabasan ban yada ban kusyan ya ka hok jong ki member ban ki dong song sinong ne ki no kijing pensniu neki no kijing pensniu ne kijing pen mensao kaban reo ban wen yi kijing sadin ha kijing tip ban ai kijing pentip ya kilat kijing mentoy kaban ila ban yo la kalong na ki blok le na ki skem surkar ki bafer kaban nyo ban ai kijing hikai ha ya ki briu sempang kijing smiu jong kijing dikiat ha ki kam khalai kijing dirok bat ki wei kijing mlen ki basniu kabapra ban belong ya ki training prepare ban kentiu ya kayo kam kayo jam kabakendan ban kentiu ya kasengkam sengjam kum ki sujan ki thanjan ki jingri kerat karyang bat kiwei kabasipo ban belong ya ki seminar ki workshop dan ki awareness program haki phang prepare ban kentiu ya kayo kakot bat kentiu ya kabha kamiat haboro dia benta begini kijing semua kijing ikum kaseng kabanging semua lese bu nak kijing ingin sontu ban ong ba habang iong kita kinong kuai lese tang sa pang ta kijing kuai kinong kahan kuai kum kaseng iyengru hang ni haki babul tali kinong rim kabangi kwa ban yarap na kabenta ki patba kinong songsunong jong kan ikathan ka jongi ki kendon ke bagi labu kenang ba kun ki pai ba ngin smotu ha ka banin kong ke ba kun kaseng na du bang sedang ban seng ya kene ka Umngi River and una and Fisherman Organization ila buru ya ki katto kat ni ki kendon kan kai wala pde ke bagi bu ya ki kendon du kadang don ke jingkela kumbangan sa persaya ya kene ka por ka bangka kan kai kini ki kendon ke bagi debu lupa kabalingkong kolong ngin sya syu badang siat bom hasilan ter kawa umngi bat pot sela kabaa ngin sya syu bantong dokha da kabaa ye kidawai kenja dawai bi kum kitutia ki bleaching powder lani gino ki kenja dawai peniap dokha kum juru ban peniap ya kidokha da kabaa koren hapo kabalai na kabeta kinong kawangja ne kinong beredja nilai sya yaki ban kawangja tang hau benai Jun Julai bat Agos tang kini benai ki bahe keba ikum keseng isa ya kinong kawangja parat nang ta nginom sya su kamasau na kabeta baru kita jaka ki badon ikiwa la sya bagin tong dokha dakija tang ar benai kata kalong ha Januari bat Februari tangba da leleiro ngin sya bakit pendon kam da ki wepat ki kenja dawai kaban rio o kabasan na kabeta kinong kwai ba jumlin ban kwai nar ngin sya syu dadu waso na lang hadu raimuno namar kane kabujing ma ya kinong lekai ni kinong letsum ha kini giwa kabahan rio na kabenta baro kinong kwai ngile krens ketu jing murdo bat kitrai jaka pansya kelut ya baro kinong kwai tang bakum kinong kwai ngidei ban burom lang ya kitrai jaka kabahan nyo ladalap nang ni sa kamat ya kibayale persya ngin kem bat sim bisa bat pencito meru kat kum kaan kini ki kendon ya kabakum keseng ngiladap banbu. Dia kumbang kalong ba hakajing sisa
kum kaseng abang ya perkat abang iseng ya kene kaseng ngajongi ila don ya kejing ikut panong ba ai lalu ya kita jakai ya kebakin yok bantong ya kidokha kijoki na kiwa kijoki henrai tang hadin katuk ni po hadin bagi ada penseng ya kene kaseng ila yo ru saya kawe ke order kabawan na po ka district jong Deputy Commissioner Southwest Kasihil District kata kalong kumle ngan boleh ya kani ka city ngan sayo ya kaban batay laju yo skau ya ka kan ngan oswa ka order under section 163 BNSS laju yo skau ya ka jing ut ya kipat ba kidon kibri ko betul kam ya kidawai bi kibom man peniyap ya kikerja ba im hapo kidokha ne ban penhabjar ai dawai tutia tengsong bat kiwe kirukom shoyap ya kidowa ha kiwadut kibadon hapo jong ka Southwest Kasihil District tadi kawan ra ya kajing pendujat ya kajing thau kibaim ha kiwa ka penlong ru ya kajing ma ya kajing kot jikia jong kipadba babun ban panlong kakam kebabean nama kata katkum kaan kabor bala penkup hanga hapo ka kendon ai section Sispa Negeri Pulai BNSS nga iba lab yang mahat daryang MCS in charge district magistrate Southwest Kasihil District nga penbenapat ba balakang mana tinge ban pendon kam dawai bi jing siat bom ne ban penhabjar ai dawai tutia tengsong bat kiwe kijat dokha ne kijat tiang ban priap ya kidoum doa kiba hapo ke Southwest Kasihil District kum kibor badipet hakisnong kithau na kerpat balada pilap nitip yano bale ya kita kijatkam kumbala kedewaneng ngeuha ban petip kloy sa kene ka office bat in pensitom yaki katkum kaan kani ka hukum kan trikam mador nadu ka afusan trik april haja afusan dat hadu banda penbena datum webat di kubang loong ba kidon ki katuk ati tuli ki kendon ya kabakum kaseng hagani tumu jengi bangin airat ya kitrai jaka bagin tong ikidokha jengi ka soka lengba ka district lengba uni magistrate ka Southwest Kasihil District kam airat yang ni bangin le kumta kum kaseng idaitan ki bahapo hanggang hapan sim ya ka ka ba karay ni ka ba kaan yung kasurka ka kang pursya na kabanta bantong ya kidokha de nginom la ban ong na kumta kita jaka ray lese lada pila hi banlek mo banwat ya ki license ni ya kadung ka no objection na po district na po Deputy Commissioner ni na po magistrate yung Southwest Kasihil kum kaseng nginom la ban ong dan banta joki ray kibomdon ya kata kabut bakum kaseng ni haban pentrikam ni haban but panlong kinong pek perman ya ka bakum kasulka kalabu de kini kita ki jing pensa jungi kum kaseng akan kapor ka babenta kumlay sibun penting ketengah ka dai paaran firstly de napretum officer badit na kabanta tulun di kampo development dengan soban ang kumlay sibun ba sila kenal yung office jong ni ban khat atau hukum kani ka program isokmen ba idon kamtam lele hukum kani ka program nang pensyai susu ya timut kiti perhat di jangi ha ka bayadai bat ini penat dosa ya kamarian kamtam lele jadi ka dawa kemendu bantit ya ka tim jongki ka sek ni kita idon kata motif ku ya ka penat dosa ya kita dawa dah kabaya keret dai bat kani ka jing penat dosa ya kita dawa dari kepan kapah mat kapah office kapah department jungi kadon nalor kui kikam kepan pelun kepan roy hakaret dokha kapenta kapan penek ya kita dakwa dari kapah kongsan jaba department kapah mat di abang ong kumta kabumun ni ka office ni nomla ya kapan pentrikam pura kan dari kecimo babha jong office jong department kanomla ban job nengkong lada kamdan kejinga trelang patui di lain department mbak lias ngau mentan kalawan tu ada naisa di si ke kebumun
hantur i bakit kadon kabanta kabakraw na kabanta banpay ya kabaha kami sa pamay na diyan nang ta kamtam lele kabanta kabakraw susu kaday yung pi kinong somsnong domi kinong somsnong badon hapo sa kali kabi kita dokha ada mayo bantong iki dokha nan ra suyi ya kabangamla bantam nan bi nan yo bisa mabalik na og visualize iki ibet iki kung ta resources namang makatakam lang kapaday abang ibet ya kata nakatakurkom kapupon niklet pat ya ka conservation points yung people namal pang ibet pagkanay ka share te nakakadipay kami bagi ya kata pagkanay ka kabala bansa yang ini iklet no iya kiwi pat dibenta ibaday kuno bat pandai bansa ya jadi kidok ka dengan dokumen pat ba agapor kababiak agapor kabaday pagi ya kejingdon jompihan ni ya ketika Pungi River Owners and Fishermen Organization bahay po ri babiak sila sim ya ketika senjam kabaday at ngaw kuman susu hang may bangidon rangkat ya ini pressure group naduk ke HYC ke H1NYL ibalong way na iseng ibaya trailang na kabantaban tay ya kakia kasyon ka ya kasyon ya ka imlang sa lang ka jongi kajingdan banta ka jongi ka ay magsig si kadi let's say na kabanta kadi ka organization ani Ngas ngo kumen si bun mga niyo pa ni simbanta kani ko janmi langba jika jingkhot ngo ba jompi kum ka organization ngalai hagi tiut hagani ka tayog vladap banagleng jompi phlalek ban si leni ban bu leni ban peniang yagi signboard hangthi ha thuei sopi kani kalong ka jing sedang bat ka mensim ka bom pendam bat ka mensim ka yat be yat syafran Kan mau ni ki banta balai bakka kamram jungi ki breo nega eka kamram nega eka duty akna jungi ku ki breo bangi dei ban penne pensa ya ki do ba kin java im baro jungi ka duty jungi na kum ki breo dei ban penne pensa ak ban sumar ak ya ki kin java im ki do kha ki benan ki wa ak bakin he kin san bakin roy omdei pak ak bangin bamdo lagi bam ak penduk jaj yaki Sikatin Argentin kumbanya pendraplam apa itu berkane ka jingelang yang kata awal itu program yang bagi pensai apa itu penek pensa itu doa nah kalau yang jongi kum kaseng SYC ran ko circle in ai ketika mon ketika diang ya kapan ya dalam dan rekat ya kapan long kita kinong sentiat lanai kinong ki volunteer ya kapan penek pensa video doa badon hasilan ter jong kawa omni ane ni ki wa do ki baret pun kawa sila hot chu lane ka wa kan san ane ka helek nang ba kilong da ki jingmen toy khamtam ya ka pateng ka banwan ju ki khon ki ti ki jonga ki jong phi